Karibuni watazamaji wetu, karibuni kwa darasa langu. Leo ninataka kuongea kuhusu kwa nini maombi yako unaomba na umeomba wakati mrefu na haujaona answers, lakini hata unafunga haujajibiwa. Ushaijua kwa nini shida inakuwa wapi? Kitu ya kwanza unafaa ujue, wakati unaomba unakuwa ukifanya nini? Unapiga kelele ukiomba ama unaomba ukiwa silent? Kitu ya kwanza ujue, kuna watu hawakutakiagi mazuri. Kuna wenye wanatumia vioo wakati unaomba, anakutazama vile unaomba, na akitazama anaendelea kufunga maombi yako na anaweka anga yako giza. Kwa hivyo wakati utaomba utakuwa ni kelele unapiga. Watu wengine kwa nyumba huanga unaomba, wanakusikiza vile unaongea. Wakati wanasikiza vitu zenye unataka katika maisha yako, wanajiuliza, hizo vitu wanaomba kwa nini na bado sisi? Lakini wao wana nguvu ya kuomba. Unapata wanakufungia maombi yako ili usiweze kupata nguvu ya kuomba. Aidha unasikia hata wanaenda kwa waganga, wanakurushia roho ya nini ya kulala. Wakati unaenda kuomba, unaanza kutoa mieo. Unashangaa ni nini? Kumbe ni attacks za shetani. Kwa nini? Kwa sababu hataki kuona ukiomba na hataki kuona ukijisaidia. Kwa hivyo unarushiwa roho ya kulala. Ukienda kuomba unaanza kulala, unaanza kuongea vitu zingine, na wakati unaanza kuongea vitu zingine, shetani ndio huanga anaingia, anakuongelesha vitu zenye unaongea zenye anataka. Tuseme ulianza kuomba usiku, unajipata asubuhi ndio unasema amen. Na ulikuwa unafikiria unafanya nini? Unaongea zile vitu zote shetani alikuwa anataka. So, kama uko na hiyo shida, solution ni hii. Ukitaka kuomba, anza kusema, watu wote wanasikiza maombi yangu ili waweze kufunga anga yangu ya maombi, na wasabaratisha kwa jina la Yesu Kristo. Na naweka giza katika anga yangu ili wasiweze kuniona nikiomba. Nafungua mahali popote kumefungwa na ninafungua katika jina la Yesu Kristo. Na ukifanya hivyo, maombi yako itafunguka. Na kitu kingine, usiambiage mtu kitu yenye unaomba, kwa sababu haujui mtu mwenye mnakaa naye ni nani. Aidha anakuwa adui yako, na utajipata usipomwambia hivyo mambo yako itasucceed. Na ukifanya hivyo utaona Mungu amejibu maombi yako. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu abariki.